illallah, 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 illallah. Nabi Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Illallah, 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 illallah. Nabi Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aneuk Nabi bertaturi natu jodoh, ledro agam temayang peturung bina. Aneuk Nabi bertaturi natu jodoh, ledro agam temayang peturung bina. Temayang agam yang pun kesembuhan Allah, Ibrahim al-Nabi Bang Maria. Temayang agam yang pun kesembuhan Allah, Ibrahim al-Nabi Bang Maria. Illallah, 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 illallah. Nabi Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Temayang inang yang Fatimah, Zainab Ruqayyah, Zainab Ruqayyah, silmur dua. Temayang inang yang Fatimah, Zainab Ruqayyah, Zainab Ruqayyah, silmur dua. Ummi Kalsum ada yang telah Zainab masajud meninggal dunia. Di Ummi Kalsum ada yang telah Zainab masajud meninggal dunia. Ali berkahwin dengan Fatimah, masa di Mekah dan membungkah. Utsman berkahwin dengan Ruqayyah, Isyid di Mekah tanda mulia. Illallah, illallah, illallah. Nabi Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hana tretma wafd Ruqayyah. Nabi pernikah kali kedua. Hana tretma
Dia pulang balik balengan Umi Kalsum Hana padun wa filang tema tinggai Fatimah Lole mekawin Aneuk hati Sayyidil Anbiya Nabi Muhammad ya Rasulullah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Fatimah Zura Luwafan Nabi Nabi Nambul Sampo Tumale dudo Fatimah Dora Alim kawin dengan Fatimah masa di Mekah Golam membungkam Asman kawin dengan Ruqayyah Bisyid di Mekah Tanah mulia Masjid meninggal dunia di Ummi Kasam yang dulu Zainab masjid meninggal dunia Alim kawin dengan Fatimah masa di Mekah Golam ngebungka Asman kawin dengan Ruqayyah Bisyid di Mekah